in Matir Ain, yet a post of the Koraise. No land under the district council shall be sold, mortgage, lease, barter, or otherwise. A travel by non-travel, a non-travel by a... No to the master! No! No to the master! No to the master! Don't let them go! Back! 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 Go! Pini tumke wala pera bueno. Yosemite, Toponde, Topostas, Lapen, Dasarat Das. Teoblake dua side ke jekhini kotha kole ek kotha upor aji ami yaloi ahilo aru peaceful rally ami protest korisil teo junike constitution nai unparliamentary votes teo juni kole ekhini kotha koa আমি কেতিয়াও মানিব নোৱাৰো একসেপ্ট কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এই এৰিয়াত এই এলেকাত উত্তৰ বৰবিল দেখক পাৰম্পৰ দেখক এইখিনি জাগাত এই কাৰ্বি আংলং জাগাত হয় তেওঁ কৈছে আমাক মাটি দিব লাগে বুলি কৈছে মাটি কেতিয়াও আমি আপোনালোকক আমি দিব নোৱাৰো কাৰণটো হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনত লিখা আছে এই মাটিখিনি আমাৰ কাৰ্বি ৰাইজৰ কাৰণে ইয়াত দিয়া হৈছে ইয়াত বেংগলী তেওঁলোকে দিয়া হোৱা নাই আপোনালোকে চাব কনষ্টিটিউশ্যনতে লিখা আছে 2 নম্বৰ ভাৰ্চত ইয়াত লিখা আছে এই কাৰ্বি আংলং তেওঁলোকক কাৰ্বিবিলাককে মাটি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত বেংগলী সম্প্ৰদায়ক ইয়াত মাটি দিয়া নহ'ব কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকে বাংলাদেশী ৰিফিউজি হয় যেতিয়া নেকি ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশ যুদ্ধ হৈছে এই যুদ্ধ সময়ত তেওঁলোকক ইয়ালৈ এটা টেম্পৰেৰী এৰেঞ্জমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত থাকিবলৈ দিছে তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্টলি ইয়াত দিয়া নহয় সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকে যিটো মাটি বিচাৰি আছে সেইটো কেতিয়াও অট'নমাছ কাউন্সিলে তেওঁলোকক 1 ইঞ্চিও মাটি দিব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকে খুজিব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ কোনো ৰাইট নাই তেওঁলোকৰ মাটি পাবলৈ অধিকাৰ তেওঁলোকে কেতিয়াও ৰাইট নাই বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে কিন্তু 1951ৰ আগত যিবিলাক আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত মাটিও পাব আৰু যিখিনি ৰাইটছ আছে এইখিনি পাব কিন্তু 1951ৰ পিছত যিবিলাক আহিছে ইয়াত বেংগলী হওক অন্যান্য জাতি হওক কিন্তু 1951ৰ পিছত অহাবিলাকক ইয়াত মাটি দিয়া নহ'ব বুলি আমাৰ কাউন্সিল ৰুল বুকত লিখা আছে কনষ্টিটিউশ্যনতো লিখা আছে এই গতিকে আপোনালোকে কনষ্টিটিউশ্যনৰ এণ্টি কনষ্টিটিউশ্যন আপুনি এইটো যাব নোৱাৰিব কনষ্টিটিউশ্যনত যিটো লিখা আছে সেইটো মতে আপোনালোকক যিখিনি সুবিধা পাবলগীয়া আছে এইখিনি আপোনালোকক দিয়া হ'ব এই গতিকে 4 তাৰিখে entry wordsmen kayusmen karbi tompan karbak tuman ke puapot alang le tumapan nonamat arrest wek nangji nitum fir pielo pinian implilo bon seta non te arrest relang jong si prap jin belang tuman arrest re plote netum pina man seta la pusona ke song dokok ji pusi ladak authority apan itum jasemet pen nitum pulo kachuringri lo la pen ke chohang lo alang tum prap jin be labang so
abang phu tum phan arrest sang bo bang se tum hin pen pudam ingtung Song japo lipson rong parpan ki respond ki prap alom bet besi respond de kes ki pensi respond de la pente non nang litum fire ki pikin no anta respond pelang pu lagi karbiang long sor ta la so pota ke de tum ning duk pik lo athe lit so nong parapan ke arrest la bangke nil tum thangna dalam da long le sa lang phan arrested me namat a heman dam se arrested a pelang le phan ke arrest ram be ekdom gari dun toyan il tum mori tum afia phin se dulong le alang le phan gari hum pri pho dam si alang phen ke arrest bangke chok che pik lo heno pik lo la posi ni tum nong ke pudam bangke no la dak jitu authority tum alang tum same non la bang so lang bang thom tum bang pia phan ke arrest se da bang ke la ke chok che de lo la pen prabjin ben arrest sang bo puan se tum pudam alang litum non nang ko ke kache song ye phan ke kai se dame chisik ding si dolo vijir det kalilo se dame karbi along le jong si komane non tribal da domno se kache rai dam do pulote adak nogadim same vijir da che song po la pen la song tha ko ne kache rai tip do poten tum che song ge kedam tang Difo long same arboretum ma theng no long same hada karbi along le same thingan thong kebra pho inut mia munit safira begam buchrai pi det samene tum hadak dam paksi hadang tum song jibupe ne tum hadak dhorom jibupe se dam paksi haladak arnis ni thomani ne tum porpilo ni priya ni tum dam paksi halaba soem tum freedom dak freedom pun lo la pen hem do anta tum jisiben petong pun lo la se ne tum kache song ke karbi khai pan ko tum che song Today we are protesting a peaceful rally in response a peaceful bike rally that really started from Center Bazaar. Right now we are protesting here at Uttar Borbil. The rally was organized over the recent controversy regarding the demand land pata by non-tribal in Karbi Anglong. And Karbi Anglong is a 6th scheduled area under the constitutions of India, which grant special autonomy and protection to the tribal community. This includes safeguarding tribal land, culture and identity from any form of encroachment or dilution, or we strongly condemn the provocative and misleading statement made by Deepak Dey, who publicly claimed that हम चाहे तो डॉक्टर तुलीराम रोंगलेंग को उठा भी सकता है और बैठा भी सकते हैं. This statement was not only direct at डॉक्टर तुलीराम रोंगलेंग, ये तो सिर्फ entire कार्बी कम्युनिटी को बोला है. और दूसरा दास और तोपन दास, ये कार्बी एंगलोंग के अंदर इतना दिनों से यहाँ पे शांति हो रहा है. अभी तो ये दोनों तीनों की वजह से कार्बी एंगलोंग में बेंगली जाति और कार्बी के जाति में गंदगी फैला रहा है. वो कोल्ड वॉर, कम्युनल का कोल्ड वॉर खड़ा होना चाहता है. इसलिए वी डू नॉट एग्री विद दैट. ये आंदोलन में जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं हो जाते, इस आंदोलन में चाहे खून भी बहाना पड़े तो हम बहा देंगे. Nipson rong parapan pusat milik tum ningdung meme. Ini tum karbi akhe long si menang utur loko. Alangli karbi anglong dong itu kali ma. Alangli karbi akhe puci pupe ma. Mate alangli karbi along le along doko pen karbi akhi ki chopen si alangli karbi puci pupe kali ma. La puson li tum pen asongnya po pana puson kesi pike ningdung. Alangli yong si tong sekot pen nipson rong parapan dia cia he pone tum kurpan ke songi. Kami bang ke social media long ateng ben batek dunong ke Solomon Teron alangli address bang ke non ke long kimi bolong ko maji stadium manung nasi do pusi ini tum berta di dunong. Sini labang so peace rally kapadonang ko kalam ke lahen lo ini tum Karbi Anglong East West lapen di mahasau 6 schedule area along sitame non tribal atum la puson sinang chanpik lo labang so nang ke chanpik pana joksi piniar ni ke ilitum arrive sapu taxi ilitum kelong nangji ilitum advance elang litum ke nang ka chuthi dun ji aphan selang litum ke borilo longle pata nangji litum aphan ta puselang litum nang hang lo lancho takalelang alang litum agitation program asitame deng hide lo apotsi lage alang litum aphan langdam lo pelotang ke alang litum ke India Constitution lapen 6 schedule lapen Mikir Hills transfer of land act si alang litum ke karkan lo as alang litum ban litum condemn lo particularly la leader banket home Deepak Das sarasat de la alang litum aphan prabjin ben arrest nangi pusi litum parnisi
tarik 4 ni sitambe tarik trogar ni sitambe litum boring pielong sitambe litum lamhoi pipolo alang litum kesa bang register lo pus real number 21 tu sitambe pinier ni anda alang litum nebing nang pon pelang unconstitutional alam ningje debt an sitambe law and order tum pinier ni anda me langbing sidoko la so potsi pini pen ako alang litum pan nepon pe polotang ni litum ke bang jier ni pen apen ke litum ako society chesong ponji pusi litum pini media hoi pen karbeng long ran pan pachini pon tu litum long ri long pat litum chere kompame nangji 6 sidul airia ke che tumang ke dake longle potak ke long ja ron sia we alang litum nangji pusinambe constitution India kecaria law maselang litum kroi krek polotang te alang litum ko son selang litum dak potak ke longun po aselang litum hang nang ne lapan lahai aso sa program ke deng pen karbiang long akade ke ding atum sitambe lapang ke arjun nang ne ke dam tangar ni sitambe ason karju ke doko ka join se pini bang so ke chan dopik lo kasi pini pena bang ke karbiang long autonomous council non cari bom CM Dr. Tuliram lo hang nang li sitambe lapang ke mathapon pamenang po ate ke che ke beto manyong si potap pipon bom polotang te lapang ke nilitum ke nang koi kelo nang ligi puasan thotsi 1951 ke cut off year lo hala so year pena bang ke piniar nian ke madu banda potap pipon nang li commitment na teng le nang li kibing on nang li pancura lo nang li 1951 ke cut off year pu nang li phere pin pan data theng no media theng no pang dak khakapot lasi lason si litum constitution na rona teng masi klempon bom nangji pusi nilitum dak media hoi pen labang so peace protest long pachini pono ngelang mana